Ikiro cy'ibirayi kigeze kurangara. Ikiro cy'ibirayi. Oya, ikiro cy'ibirayi se sinuzi. 200. 25. Ibirayi bya he? Ibirayi by'iki? Ibirayi bya Kinigi. 25. Abantu muhandangira nje kwa. None se ibiciro bahinduye ibiciro bya he. Kujya mu rugo batezeke mane tukora ibyo. Nyine cameraman yaratwunganije. Nyine ko bantu bashinzwe kumanura ibiciro. Subiza nyine wasubije 25 akomeza asubira abaze none. 25 ni make. Ni magana ngahera. Magana ni 70 ingahe. Ibirayi biratandukanye. Bya Kinigi. Si original ya mbere. Yitwa Ruzi. Iri ya Nyirakarayi. Yo nyakaraye se ibiciro bito tagahamwe. Bose ubundi biciro bajya bavuga ngo bahinduye. Magana ni itabi by'ubwo ari kugura. None se nyine abantu bakira ibiciro kwavuze ko bagabanyije ibiciro. Daniel ngiye kumubaza. Bagabanyije ibiciro byo muri Uganda. Oya reka. Oya manza mutsubize. Ko bajya bavuga ngo ibiciro barabigabanyije. Ibiciro byo mu Rwanda iyo babigabanyije babagabanyije ibya Uganda cyangwa bagabanyije iby'i Burundi. Ibirayi bigura 600 kuva ryari? Ibirayi bya Kinigi bigeze kuri 700. Odin ni 700 yuzuye. Abamo na pirate. Na pirate nyine. Bijyanye n'ibyerera amezi abiri. Ubwo ngo yaye pirate niyo mpamvu. Kanibaze sibaye none. Nawe. Sibaye no. Yes. Inusi bunyobwa bwifu bugeze kurangara. 600 yuzuye. Urambeshya. Ntabwo ngubeshe. Aho se nabura. Aha. Yo nigarukiye muri politique. Oya ngiye nagarutse muri politique. Wese abazi ibyo ashaka. Wese abazi ibyo ashaka. Wowe wabazi ibyo ushaka. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yitwa perezida w'igihugu cy'u Uriya wapfuye cyangwa uri mushyashya. Ese ko twaba uriho. Yitwa Nanjye bago ni muntu uzize yitwa Habure. Namwibagiwe. Musibye kwa ko gasuka. Perezida w'u Burundi yitwa Ntabwo muzi. ariko bwese no kujya mu kajyaga gusa nagihoriho. Sawa? Yitwa Ndayishimiye. Yiko amana yanze. Go? Ndayishimiye. Kandi shibera pfu. Kana nimo ndashimye kandi yarapfuye. Ndayishimiye Nose uriho ninde? Niwe ndi uriho nyine. Ninde? Wapfuye n'inkuru nziza. Aho nagihoriho. Ni umuhisi. Mu Kirundi bavuga ngo ni umuhisi. Yewe n'ubundi ndagarutse. N'ubundi turavuga ku biciro n'ubundi. Ndashaka wowe Gino Medi. Ndashaka kumbwira. Ubwenge bwagiye bifubira amazina ari kwaji. None twazaba cyane twagira Medi. Gino Medi yani televiziyo cyo kwisha kiganiro. Okay. Zabakirana. N'ubundi ndagarutse kukubaza. Ikiro cya kawunga kigeze kurangaye. Ukubona cyo gusagasura kajya bitubarete. Kiro cya kawunga cyihese. Numero ya mbere. Hari uwitwa Gashumba, hari n'uwitwa Kigo. Oya cyangwa ngo wowe kumbwira ngo ikiro cya kawunga kiri kuraye. Kiro cya kawunga kiri ku gihugu. Wakishe. Ndapata wowe. Nimba yakishe abantu musige yindi. Yakishe. Wakishe. Gici ariko ansobanura nuko kigo. Ikiro cya kawunga ni 1300. Wanuzeho. Nukubana bakugaburira. Akira shaka tambashize yewe. Kapata kwaji. Yani ubundi kubiribwa. Ndashaka umbwire. Kiro cy'isukari kigeze ku mafaranga angahe? Ya papa. Mano urucaba. Siyo utabizi zarako twikomeza. Subiza abantu subize. Rero ejo nagugiye kugurira bo bayintumye. Nigura 400. 400 irobo. Nusu ubwo 800. Ikiro ni cyataraka. Urumva urucaba. Yabyishe. Icyarindwe waza. Baretse maze ngubwire. Inusu y'isukari igeze ku mafaranga 900. Urukanyumva neza. 900 yuzuye. Oya biterwa naho yaguye. Icyo ni cyarindwe. Inusu y'isukari igeze irobo y'isukari 900. Irobo y'isukari. Oya ntabwo bwivaze. Rese bari inusu ni kiye kiruta kindi. Iki? Irobo ni inusu. Irobo ni inusu. Ni inusu. Inusu gura gaze. Inusu? Iri kugura 866. Simba sekeje. Ndahabona sekeje. Oya tubaze nawe. Tubaze. Ah, Faji. Ifijya mu maso we. Faji. Gira vuba. Okay. Uriwadu. Ndabizi nge ngarutse ku bintu byo kurya. Twese turabizi inyanya uko zigura.
mana nyagasani we Narakwiswe indoro. Inyanya z'ijana iwanyu ntangana. inyanya z'ijana ni urunyanya rumwe Wacishije ebyiri. ni rumwe ebyiri ni deso hakintu oya iwacu ni rumwe Reka twari tubare no tuvuga ibiciro bizwi. Ubise nimbahira mu kaninja. Umuceri wa kigori icyo kigura ngaho. wa kigori 1000 Soya ubwo tutazakora. Kambaze ibyozi kuko nawe numva uri kundumva. oya ni 1000 umuceri wa kigori Reka tugende. Esase litiro. Nawe reko nta modoka ufite. litiro y'iki yari sa Wagiye. Kango baza Wabuze ibyo ubaza ariko bibariza. Madame wa President Rwanda igihugu cy'u Rwanda. Muta Jeannette Kagame. Madamu byarangiye. Kabaze na Brown. Madamu wa President wa Uganda Rwanda. Twa Jeannette Museveni. Ibintu bya politike bimaze bigi. None reka nkubaze. Ndeka mbere kuri Sibo Intore. Umuhanzi mugufi mu Rwanda ninde? Ukina comedy uririmba. Umuhanzi sakira komedi. Aga Umuhanzi uririmba mugufi? Mu Rwanda hose. Ndakora nkeka. Ubwenge bwo Aho nayamarira. Ubwenge bamwishande. Umuhanzi mugufi Kaje gusubiza sibona ajya kumumbaza nanjye. Reka muko mubaze ndagaruka mubaze. Nta kibazo. Umuhanzi mugufi mu Rwanda ni Keniso. Iki yagikoze. Zari mu ibare. Jana raka ujyo kamere. Umuhanzi muremure mu bahanzi bo mu Rwanda ninde? Muremure mu bahanzi b'u Rwanda. Mu Rwanda. Bavuka mu Rwanda cyangwa barurimo nyine? Barurimo. Abafite inkomoko mu Rwanda n'abarimo. Barimo ari akorera mu Rwanda. Apfa kuba akomoka mu Rwanda. Akorera mu Rwanda. Akorera mu Rwanda. Agomba kuba ari mu Rwanda. Anakorera mu Rwanda. Muremure. Yasohoye indirimbo bari mu Rwanda. Aherutse no gusohora indirimbo yafatanyije n'abandi bahanzi. Umuhanzi muremure njye nari nzi ko ari ntuzi. Wa undi waturutse i Butare. Turutse Butare se naziragira. Abaturutse Butare n'akari benshi. Shafisi. Madiba. Nyaho nyamvira. Cece waci. Umuhanzi muremure. Umuhanzi wa mbere muremure ni uwo bita DJ Pius. Wakikoze. Ko nari muzira. Nari muzi. Wagiye kwibariza iby'imyaka. Jani iby'imyaka gusa. Twagiye. Izabakira. Jewe naho tugeze sinongera kubasiga ubufu. Wapi? Nabihagaritse. Ubu ngubu ngiye kukubaza. Nikubitira ngiye kukubaza. Kiro cy'igitoki kigeze kurangana. Bikoza Brown ni wiko. Cyo gitoki kiri 400. Wakije. Wowe nangahe? Na 320. Kabisa. Uri arabyanga. Ajya no bugezweho. Banyo. Ngiye kukubaza. Tunasoza kugira ngo n'abakurikiye Juno Media TV muze kugera mushyiraho comment mutubwire koko waba wabyishe no waba yabikoze. Twese turagenda tubaza ikibazo kimwe duhite dusoza. None dore gahunda ukuntu uteye. Umwana w'imfura wa nyakubahwa perezida wacu, umwana we w'imfura yitwa nde? Yera kwanzi wino. Nero kwase wowe se, uyiwe kare mu gicuku. Yitwa nde? Umwana w'imfura? Umwana w'imfura wa nyakubahwa perezida wacu. Paul Kagame. Shaka izina rye kabisa. Akose mubaye mu Rwanda mute mutaze n'ibyo wanyu. Aka ikibazo nta radio tugira. Wakumva amakuru. Wajya ujya kuvumba se ikintu cyambere amakuru. Yaje Kagame. Aje Kagame kandi ari umukobwa. Nose umwana w'imfura wa mbere. Icyo muro yive. Sari yaje Kagame nacyo muro yive ninde mukuru. Abakurikiye Juno Media TV mudukize. Yewe ariko nanjye numvaga oya. Washatse si we mukuru. Ntabwo umukobwa ari gutanga umuhungu ari we mukuru. None se gushaka bigombera ubukuru. Gushaka reka abakobwa bana. Nawe nabyo azi neza. Nawe nabyo azi neza. Nawe nabyo azi neza. Indi. Uri. Atagira muvuga kandi bamwe muvuze yitwa nde? Cyo muro yive. Twimje tagati. Shawara twe. Ko se yitwa yive. Ibintu bya yive ko nabyo yize numva. Iya ni Kagame. Iya ni Kagame. Iya ni Kagame. Ivan Kagame. Iya ni Kagame. Wachi, tutanira rifuna wachi. Wachi shara. Ubwo bakurikiye Juno Media TV baratse. Ahubwo nawe yite. Ubwo bara. Yite. Oya, nabivuze. Oya raka kautabi. Cyo muro Ivan. Iya ni Kagame. Cyo muro se nini? Afite abana bangahe?
afite abana batatu none se nyine hari uwo bita cyomora n'uwo bita inde yanje hari n'uwo bita cyomoro cyomoro irinde cyangwa cyangwa ngiye kubabaza cyo tugira tugenda icyanyuma nayo kabiri kuba kabiri ni kangahe kabiri gukuba kabiri kabiri gukuba kabiri none se mubaza umwuzukuru wa Kagame ngo yitwa nde cyo nawakira kabiri gukuba kabiri ase kubisubisha ni gatandatu ni gatandatu ubwo se ukubye ngo ni kabiri kuba kabiri ngo ni gatandatu ni gatandatu fatifu yifate ugendeye kuki yende guki kwibyo bambaje agendeye ku birenge twagiye ngiye kubaza nawe ako se ececeka waretse gatandatu kuba kabiri ni kangahe n'urucabana 12 nawe wacoze utazi kugira ese kimwe cyarangiye wowe imibare twarayize ndagiye kutubaza yo kubaza ikibazo cya nyuma nanjye mutuye mu gihugu kandi byanga bikunda ibintu byose mwamubizi wapi wowe ukunda iki ukunda umupira ukunda umupira yengo ndi ndaya ukunda indaya wowe ukunda indaya twakubaza ibibazo byanye no mu migina indaya mu migina igura ngahe imigina y'ibigumyo imigina imigina cyangwa KBS agezwe ni he ku Gisimenti ikibazo cya nyuma na nyuma u Rwanda rufite uturere tungahe cyakose muri 32 nimba ubizi we 32 ni 32 36 mwabakarita eki 32 natobere oya 32 kintu natobere ariko 32 birisabwa muri kudushyira 30 man 30 ubwo bari bakukiye Juno Media TV rero twababwira ko nimba utarakora subscribe kanda subscribe nurangiza ukande kuri iyo nzogera uri kubona aho ukiro comment ugenda utubwira natwe ibyo twagiye twibeshya ugenda dukosora ubundi dusubira utaha ciao turabakunda bisu